Hi, hello mga kabang may idol. Masulat ko nga adlaw nga Domingo. Okay, sudah na itong labyo mga kabang may idol. Okay, shout out ko ni Noy Junior, Mundido, Bunyong Mundido, ni Idol Matlo Laudi. Shout out mga kabang natong sa mayang palabas ya. Kabang, kuha na kabang. Ay, dako ng kabang. Lupit kabang. Lupit kabang. Salamat sa Diyos, kaluyan yun. Dito balik kabang idol, set out ko ni Jukabs Caballero. At na doon mga kabang nato mas lawas daw ni Willie or Denise sa set out niya diyan idol. Nasib kabang tambak kabang, duha na kabang. Kaluyan yun, salamat sa Diyos. Set out ko ni Dong Hilal Daba. Set out siya ni John Marcal Daba. Set out idol kabang nato mas palawas ya. Nasa kabang, tulo na kabang. Lupad kabang, ipos-ipos ng gamay kabang. Out sa ni GP may po dyan, ipos si Brian Mahipos. Sa tag na doon kabang natin mas maglabas diya. Nasa kabang, ayan, nakatang-tang kabang, kabuhi dyan. Nasuna ko. Nasa kabang, iya, tanglaron dyan kabang. Ayan yun, salamat sa Diyos. Dabi ko balik ko kabang idol. Shout out ko ni Idol Lipitan Cabs, Olivar, Konsyal, Milom Dudo, Konsyal. Yan, Agadir, Konsyal, Eric Ratia, Konsyal, Armandes, Tengah Konsyal. At ano din mga Konsyal, na masuming palawas niya. Upat nakabok ng kuha kabang. Upat na, oh. Tambak. Kaluyan kabang. Kabitog balik kabang. Shout out ko ni Joseph Ayan ka Iskardag Joseph Anglis Mandido. Shout out na idol kabang na tamas ng palabas niya. Kini kabang dako, kini kabang. Pus kabang dako kabang. Lima na kabang. Kaluyan yun. Kabitog balik kabang. Shout out ko ni Jiri Mandido. Shout out idol na tamas ng palabas niya. Kinta Dayan Mandido. Shout out na idol. Kadako ni kabang, lima na kabang, pagkadako kabang, dako ay pusa kabang. Rasiyahan yung taong kabang, salamat sa Diyos. Nabitog balik pa kabang, ipaspas ng kubit kabang. Shout out ko sa kung gagaw da sa Bantayan Karkar, tubod sinagang saba, dahong laya. Shout out idol, kamus mo yung kuras niya. Grabe dako tang laro na kabang, grabe dako agad. Kaluyan yun. Kamat sa Diyos. Nabitog balik kabang. Diswerte yung taon kabang. Kuha ko burag pulso. Ang panglaron kabang. Dako. Kito tayo laro na good. Kaluyan yung taon kabang. Salamat sa Diyos. Sa kabang. Uy, palata mga kabang. Dako ni palata kabang. Kabang, yung katambak kabang, nakuha katambak ka, uy. Salamat. Nabitog balik kabang, shout out ko ni Wanto Ilaga, Makoy TV, shout out di idol. Yan nasa kabang, kung ipos-ipos kabang, kung ipos-ipos kabang, walo na kabang, dako kabang, siyam na kabang, dako, ipos-ipos kabang. Salamat sa Diyos, kaluy, ang itang kabang, siyam na, dako, uy. Nabitog balik ko bang shout out ko ni Ma'am Magdalena Labisuri isang star sinder. Shout out ni Ma'am natungos maing palabas diya. Siyam na kabang. Ipos lang gyapon kabang, dako gyapon kabang, siyam na. Dako gining kuha ang kabang. Siguro na kayong bugas ani kabang. Siyam na kabang, pulo na kabang, oh. Ulo ang kabang, salamat sa Diyos, salamat daan sa butanaw kabang, dinunta ko to, bye bye.